Ispred nas se nalazi broj 12. Hajde da pokušamo da nacrtamo nešto, a da na slici ostane broj 12. Bravo! Uspjeli smo! To je mala ptica. Sada ćemo je obojiti. Crvena, siva, crna, tuna, smeđa, zelena, plava. Mali djetlić je sada spreman za svoju omiljenu igru. Crna, tuna, smeđa, zelena, plava. Ispred nas se nalazi broj 12. Hajde da pokušamo da nacrtamo nešto, a da na slici ostane broj 12. Bravo! Uspjeli smo! To je mala ptica. Sada ćemo je obojiti. Crvena, Mali djetlić je sada spreman za svoju omiljenu igru.